Ассалому алейкум. Туғандар. Апауыздың жатқан жері жайлуу, топрағы торқо. Жаратқанымыз Фирдавс бейішінен насип етсін. Құрметті туғандар, мына бүгін қасиетті көл жергесінде шұғылып тұрабыз. 20 ғылымдың афиорасы деп Құмтордағы ушул көлдө. Құмтор кимдики, урматтуу туғандар? Құмтор ар бирөөбүздүкү, Құмтор элдики. Демек, Садыр Жапаров бүгүнкү күнү ар бирөөбүз үчүн отурат. Урматтуу туғандар, айрыкча көлдүк туғандар, мен сиздерге кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күнү таза коррупцияга малынбаган, тайманбас, бөжөр Садыр Жапаровтой улуттук лидер жок. Башка аймактардан мен көп сөз угам. Ай ушул Садыр Жапаров бизден болуп калса экен деп. Аттың ай ушул Садыр Жапаров менин кичим экеним таластан болуп калса, биз таластыктар Садыр Жапаровду мынчалык коргобойт элек. Урматтуу туғандар, айрыкча жаштар айыл барып кыдыргыла, район барып кыдыргыла. Колуңарда барып таап алгыла. Урматтуу туғандар, мына өткөн апталарда кара көмөч казанды талашып, Фрунзе маркетинде адамдарды сугуп бири-бирин тепселеп, ушул кара көмөч казан үчүн ушундай ыплас иштерге барышты. Садыр Жапаровдун сөзү бар. Эгерде убагында Құмторду коргоп калсаңар, көлдүк туғандар, итиңердин идиш аягыңарга чейин алтын болмок экен. Азыр дагы ушул көрөгөч абабызды колдогонго кеч эмес, урматтуу туғандар. Ойлонгулачы, колуңарда ушундай алтын, ушундай улуттук лидер турат. Мен силерден өтүнөм, урматтуу туғандар. Кошбол апа, сиз жалаң эле ушул 11 бир туғандын апасы эмессиз. Құмтор элдики, демек, сиз ар бир Кыргызстандын апасыз. Кошбол апа. Рахмат.